Teka wena hi nongonoko wa matimba My Hustle ku ri xikongomelo xo ndlandlamuxa mabindzu lawa ha kulaka xikan'we no paluxa kumbe ku kurisa tinyiko to hambanahambana. Sonto lowu hi langusa leswi. Mina Robert Tinyiko Hobjana ni kumeka eBotsholeni. Se hi ku kumeka eBotsholeni ni munhu loyi ni tirhaka mitirho ya mavoko ku nga plumbing. Se aka plumbing leyi ni endlaka hi ku sungula ka mina ntirho wa plumbing ni ve ni swi sungula ka malembe ndzhaku hi vo 1990 hi ku landzelela buti na papa loko kha va endla plumbing ko fana na le tribal ya ka Menga. Hi vona lava va nga endla plumbing na mina ni za ni kota ku ni swi khoma ni swi landzelela hikwalaho ka buti na papa. Ka plumbing ni ve ni sungula khampani ya mina yi nga Robert and Sons hi ndlela leyi. Papa va ve va ni teka loko ku fana loko xikolo xi pfarile ni ya le a va tirha kona a Midland Investment va tirha plumbing. Kusuka kwalano loko va pensionini milongo leyi a swi kuma ku a ni rhandza matirhelo ya mina a ni vitana loko papa va ya a pensionini ni khomela ntirho wa papa. So kona ni tirhe lembe rin'we ra vumbirhi ni nyikiwanyana ni tlakusiwanyana va ku ni supervise. Kusuka kwala na mina ni vitana makwenu wa mina Sidwele hi ta tirha swin'we kwala ka khampani yaleyo. Kusuka kona ni suka ni vuya kaya ni ta ti sungulela ya mina, and then loko ni ta ti sungulela ya mina ni chaviti ni ku i Robert and Sons. Kwalani ka Robert and Sons i ku ni tirha na vana va mina. Ka vana va mina ni langutile ku fana na papa loko va tirha na vana va vona va dyondzisa vana va vona ntirho ku nga bo Patrick na mina. Se mina aka vana va mina ni tirha na Fanele, ni tirha na Tiyi. That's why ni kuma khampani ni yi chile Robert and Sons. Loko ni ku Robert and Sons hayi ku lavan'wana na vona 8 sons ta mina ko va vanhu lava ni tirhaka na vona. Ku na loko mina kumbe xikwembu xi tshika xi ni tekile ku fana na papa xi nga va teka ntirho wu famba wu sala wu ya mahlweni. Marito lawa plumbing and maintenance hi nga matlhantlha hi tindlela to hambanahambana ku tekela nhlokweni mhaka ya tiphayiphi leti fambisaka mati hambi ku ri nkululo. Kambe swi kahle hi swi tiva leswaku khampani leyi yi nga va yi langutane na ntirho wa njhani. Hi sungula plumbing kusukela hansi leswi hi xilungu hambi leswi nga xi tiviku va ku i installation. Se loko kusukela ehansi ka plumbing ni cela tiphayiphi a khumbini ra yindlu, na nghenisa mabavhu, na nghenisa gisara, na fambisa te le hansi tiphayiphi, na tirhana na ti-borehole pump ku nghenisa ti-borehole pump, na ku endla maintenance loko plumbing yi tshika yi va na ku swi onhaka swilo leswiya loko hi ya ka ku fana na ku tiphayiphi loko ti block a unblock nono tiphayiphi loko ti boxeka kumbe ku pfuta a sevhisa. That's why ni ku plumbing and maintenance. Munhu wo tirhela mali no rhandza ku lemukisiwa hambi ku ri hlohlotelo na nseketelo kusuka eka vanhu vo hambanahambana hikuva mintlhontlho yi tshama yi ri kona. Mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona minkarhi yo tala ku fana na loko ni tirha na vanhu aka vanhu lava ni tirhaka na vona hi minkarhi yo tala ku nga ri ku vana va mina. Aka vona ni rhandza ku enge na vona loko va tirha va nga languteli ngopfu mali ka swona. Mali vhele munhu un'wana na un'wana wa hi lava ku loko ni kha ni tirha na vona va lava na va hakela mali. Kambe lexi nga kona ni rhandza ku va swi tiva na vona swilo leswiya ni swi endlaka mina. Ku fana na valungu kumbe makula or machayina va rhandza ku loko a tiva swo karhi a dyondzisa na un'wanyana ku na loko yena xikwembu xi tshika xi n'wi tekile ntirho wu ya wu nga nyamalali wu kumeka wa ya mahlweni. Se mintlhontlho yin'wana ni hlanganaka na yona van'wani va swi kota ku tirha kahle na mina kasi van'wani a va swi koti ku tirha kahle. Kambe lexi nga kona mina hi nexe ni fanela ni ri munhu loyi ni kotaka ku ni titsongahata aka ti-customer ku endlela ku ntirho wa mina wu ya emahlweni. Van'wani va swi kota ku va mi hlamulela tlhelo kambe lexi nga kona na ti vuyetela ni ti vuyisela hansi hambi kha ni swi tiva ku
nandzu wu na yena muthori wa mina, kambe lexi nga kona ni fanele ni teka nandzu ni wu veka emakatleni ya mina ku endlela ku yini ku na yena munhu loyi a nga tholi wa mina loko a kuma tin'wana ti-customer a ku na munhu wa so se loko mina ni tlhela ni ti ku kumuxa ka hina hi phikizana hi ku vulavula swi endla ku bindzu ra mina ri ya ehansi, se na swi kota ku tirhisana kahle na ti-customer. Ku va munhu a dzuka nyuku swa cinca vutomi byakwe. Business leri ku ya hi mina tanihiloko ni sungulini project leyiwani na vana va mina ni tirha na vona, ntlhontlho lowu ni nga na wona swa ku hi matirhelo ya mina ni vona ku ingaku swa ni pfuna swinene ku tlula leswi a ni tirhaka mulungu, hi ku ni kotile ku aka na muti hi ku ti tirha ku tlula leswi a ni tirhaka mulungu. Yindlu ya leyi ni akile hi mali leyi ni ti tirhaku, ni endla na swin'wana na swin'wana kwala kaya. Xana ku sungula bindzu swi nga va swi olova kumbe swi nga olovi ke? A hi tweni. Ku sungula business swa olova a swi olovi hi mhaka ya marketing. Ka marketing munhu loyi a nga endlaku ni va na ku swi ni olovela kumbe ni twa swi nga ni tikelangi ngopfu, ni kumane na malume wa mina Thomas Matlana aka Xikombo, buti wa mhani. Hi vona a va nyika ngopfu matimba, va nyika matimba va ku no Mzaya n'wana sisi swi kahle u ti tirhela hi wexe, u nga languteli ku tirha ka mulungu ntsena, na wena n'winyi mavoko lawa u nga na wona wa kota ku ti tirhela. Ni vitaniwa kun'wana Joni va ku ni ta ni ta endla interview. Ka interview yaleyo ni fika ni yi pasa, kambe malume wa ku tana haleno u ta tlhelela Joni. Aka vona malume a ni va tsan'wangi, se lexi nga kona ka malume a ku ri munhu wo rhandza ku ni ti tirha, va swi kota ku famba va maketa ti-customer ku ni kota ku tirha ni kota ku tiveka. Munhu un'wana a nga nyika matimba i Beni Mkhacani lowa Maxaka engineering, hi yena munhu loyi a ni nyika hlohlotelo minkarhi yo tala na ku ni tsundzuxa swin'wana na swin'wana. Ni vona ku ingaku laha swa ni phija a ni ya ka yena munhu la tirha na electric, mina ni tirha na plumbing, mara ni nga langutisi vutsongo bya yena, ni languta leswi a nga le ka swona business leri a nga le ka rona. Ni ku Beni ni pfuni ka ntirho lowu nga le ku endliwa wa plumbing. A ni khutaza minkarhi yo tala loko swin'wana ni nga ku swa ni hluphanya ka ti-customer, ni dyondzisa na makhomelo ya ti-customer. Tanihi muveki wa xinkwa etafuleni, nseketelo kusuka eka va ndyangu xana wu kona ke? Nseketelo la kaya wu kulukumba ngopfu, wu na xiyimo xa le henhla. Hi ndlela leyi ti-workshop na wena tona ti thyakile, kambe a va heli matimba va hlantswa na ku ni endlela swakudya loko ni suka ni ya tirhweni. Hi ku ya hi laha kaya ku nga le Botsoleni, vaakatiko va Botsola i vanhu lava va ni tekaku ni ri munhu wa nkoka, kambe aka vona mina na swi kota ku titsongahata swinene. Miti yo tala laha Botsoleni ni va ni vitanile ni ta va endlela ntirho walowo wa plumbing, ene va tsaka hi matirhelo ya mina ku ni munhu wa kwala kaya. Loko va na ti-problem va kahlula va ni kuma xihatla, a ni na problem na vanhu va le Botsoleni laha kaya. Hi vona va nga ni vona nga ku i vanhu lava nga le henhla ngopfu ka ti-customer ta mina. We support talent and promote your business. We hustle with MTG.